Se su chotinya wangbane sha yang pashi se vashao se tacho ti wange sha o nambe chesen sha kwa Facebook o nyen si hi walo nyan ka yangi sho hwa su walo le ke do putese ke ka lesson 2 ha yangi nyan jene sembele chesen ne sho sunongo ya sita angane yese iwange sha tu vepa ve nyokeri na velu dumona kwa o man sha dwa angane mba be figaya ha yangi nyan semba zang hemen ne vande fan ko Facebook na ha sembalo ko Facebook ukeri kwa hwa wo figaya Facebook ukeri kwa hwa kaso ko profile kake profile la kai deva bu page keri kaso ko profile my page ka fo kaswa profile ka fo kwa wo yo o via wo o airi no kene chame pa hishon higene baniya ma kin Nigeria kwa hingi mom kiyomba alu kimbi kwa wo lu Facebook via olu cha Facebook mo lu welen cha gbenda wo be so la lu welen kwa chame ya binaya alu ka profile po photo gma on une hingi wo kaswa olu welen kaswa me alu kimbi we shi page wo kwa alu kimbi we alu mbo hwamba ne chi photo welen tom chame sembele ya page wo kwa photo kimbi we profile wo pa alu kimbi we higene hinginja oti kwa kai yeu wa ka nyansele se kwatuma na chachu ken polungu kwa ki profile ma via mbana chi ki profile ya ka we yo ka uza we na ha ji ingi yengu vana sulu tesen ya ji ingi pe uza na uda kai you turn on professional mode eji rangi uza ha setting ha chona pe dot vulutala uki shameje kwa meno ka duwe shinya na ha uchecking chamuzanza wanyona yenge turn on professional mode ka ha profile jela na ka wo turn on professional mode ya ma uhingi wolen kaswami then sha page ya automatically page kalwe professional via dashboard professional dashboard kalu shamu unege professional dashboard ijiri gbepe iro professional gbepe we kaswa ha me ya na ha hingi nyane se toya sapa passing ne bunda on ka ma kwa gbepe ni kendisha ni tinde minsha Facebook ve ni photo zwana nyale shame ma kwa ni kendisha me vendi photo zwana nyale shame ngaya Facebook mbagbele kwa nega ba tindive ka be dondon ya atindile ngenge kase se to higen ya se vasulu ba tesen higen ka ba ka policy na policy be so ye yo be viaga be so ye yo benzule kwa shonga na hayangi nya angane se to shio utesene ka igbepe utinde mi aka lwe he ba vi nchijia alo utinde kwa ogbepo na nzule yo ukaika ye u mislead yo uwalo kwangu shamanga uyemele ke gbonda odudoga Facebook ba lo mon kwa laga anything lunguru tindi na mi sha be ma be fo kwa ne ka gbonda o kai ejene ma wongu yemne yo wongu bumme yo yemene ke gbonda o gane ya Facebook so ye bumme yo ga so alu wongu bumme yo je Facebook velu mune wega anything tindi sha be ma gbepe ubumme yo ti Facebook lumune wega anything igbepo tindi ubumbo yo sha be chi Facebook lumune wega fane kwara mbia content la na utinde mi sha humbe ba yange velu mune wega odondo jamia alwe ungu tindi ne content o ange mgalo nyimi alum nyimi Facebook unelu mune wega that is a low quality picture content na unelu too low ya velu mune wega tatu wadoga akane nga pok angbane ya Facebook mbalumone kamba huwa kwa ve chokuwon cha humbe laga kasi ve tobakuwon kwa kane kamimi content bagene ve lumone mi ve lu cha humbe ba ukimbi nyale shame ya odwaninga tatu bagene ya content bagene ilumone mi cha humbe unu nenge ba wodwa nyale shame ya ukla dwa nyale shamenga kaka gbundo dwa nyale ne sulu olun kwa shame ye
amba kan na ha wo ka wo tinde mi sha hu be ya alum ne Facebook ne lum ne wonga ba alu ogumo ya kitie yo ungu ka ha sule wo fin kwala na tinde mi sha hu be yo ba ne ne mi won gba wan kitie yo wuru ya ru ka ha wo ba zo kwa la sha hu be pa shi pe ma do ya kin do kwa alu ya kitie ungu su ne suwe kwa ungu hulo na hula kwa ungu shile chingapa ungu ka chingapa ha mu ka sule ungu kuru yo ha ma ko lu wele chi lefu ungu zo na lefu ama ko lu wele chi ka pe gbona zo lu njela mbela na ha uwe tinde mi ha Facebook unungu ho unewe ha angana ya unungu over halo wan wongu nube ya wan wongu nyongu ya mbe yo hide makanta ungu tesen ve nemba no luka makanta alo ungu ka class ungu tesen ko na yo mba fimi we hitine mi sha hombe Facebook unelu ne mi chachi ngolo utume oga but when tinde gbo tinde mi sha hombe ma utume yo yewe ka gbona organichi Facebook unelu no kibin wega na samba lo se angana alo eni fa aka gbo ne tinde mi sha hombe gama ne ba gbo tinde ne mi sha ya hembanchi dia alwe content una ma we ojo da to di content la na show va mi over post sharp page wo ya Facebook ne kimbe uga wa photo to na to ne photo ba ka belu sha hombe be ko gan ka se download ma se ba tindi ne mi sha hombe atsala samba ta ne yiwa nya ma yanga lo ngo le ko ya de were nwu gam o violate content via monetization policy of Facebook. So acting there Facebook la o pay ya. So o pay ya jeve kra kimbuga. Wongwe pay ba kimbu ne bagani nyosha ya vini higi ma ili kimbi mve. Be yange be faka ma ve pele tindila ya. Zayo ngushama ba yancha higi ba nongo de be fa yive be hide be so kwa ba fanchoga. Na higi ne kwa ne ba nyoka Nigeria. Keta TV saba yuso nzo TV utanwa ngana ya se yiwange. Aka gbo pe tinde mi sha hompa ma velo zuwa na nyale sha me ya itumi sele nche uyale se makana chi Facebook lumene mi but to tumu na ba tinde mi Facebook nenge mi sha hombe we vana mi batindinga alo uwe na halaje Facebook velo munga alo to atsam ba Mike Jackson aka luku won iyele nvi ala mi na mayange de tona tsama na vinene mashame sha humbe ya Facebook unelu mune kwa shamenga pa uwo vazuwa kwa shame ukele uvele yo wekpelo vazuwa kwa shame je maka uwe account wo kivelu kwa zuwa nyalela uzuwa minga shana ha kana ha vesulu wonu ye nto shene ngoro ne aka ai gbopo uwewe ufata zuwa na nyalesha Facebook ga maka gbopo uwewe uzuwa nyalesha Facebook ya kasha na ha yange nya saba yemi yibe udona kaka kadu dune kane ai gbepo we do foto udona nyalisha Facebook anya suluwalo ne ma ai gbepo we utunde mi sha humbe manutu wa mi tesin ya utesine tesi yo kwa na ha ka gene ya saba tesin henga cha tuka de doga ado saba tesin ya saba Facebook wosine une ga masulu duone mi tesine angana doga pa especially at some ayo mbaka won Katari ki won we dose kasi kwa si vine idose si vine la aloha Facebook yo kwa no vine nje ma Facebook we popo zuwa nyala kwa laka uwoga content laka original ka uwoga viso yo post kwa lo original uwo we yo post mi ya alo ka original ga pa agbapo to so une hingi ke gbona ogene ko uwo ne kala lo ka uwo la na hanga ya Facebook we lumunemi ba lu na hala gaje Facebook ne lumunemi nga kasha na haya sito yange nyane sho sitima sitane yuange ka uhama kwa chito to ba tindi ne mi sha homba chatu hige ya badona ya aka tindi ne mi alu original nga kwaso wolu yoro hin kitchen po film tinde mi we yo kwaso wolu wa yo bo fato film tindi ne mi mbala na chi yolu nenge yolu zona kwa hama kwa chi oliwele ya baka oroda za kongo ve u film ngwangu misleading yo chi especially uchambi nongu yo nongu tiam na Facebook venda kwala kpokpo chi kwa umba ke yo chi umba mchimbi makuma kwa nele na vilumu kwa mbala cha Facebook ga mbala na ya neba neluki yo chi di eline kwala ga egbunda uneni yengu kposu alwe patience be baka yo chi ma neba neluki yo chi neba filmi mbala na tini ne mi sha humbe la meneve da mbala na za yongo ga kwa yeme ham chimbi di solo mbala ya Facebook lu mene kala ga
ka Facebook pa kete uyi akete je we ton wo tinde mi sha humbe mba ye bon yo tinde mi uka hasulo tinde mi olu doro ne lumu tinde mi alu tona lungu anshin gongolo wa kamba ne chelu wana lumshin gongolo so lungu gongolo wa ma kamba ne uniye kwala chika kwamba Facebook lumu ne mi sepa sulu dwana nyale shame ya ne pa nulu dwana nyale shame ya so hamma gumo una luki jiri na luki kaswa una lu ma hamma kwa una lu Facebook kaswa pa ne focho wele angwe uyonsha kaswa yoro fa ye wongu he kwa nulu wele ne kala chi u foto ba tomba tsembele utinde mi shaji tom yo makiji kaswa yo Facebook une nane nyale shakala shini foto kumanungu nyale shakala ya so silu ton shi kushi o lamene vene ma tesine aka ni nyoke be aduka kwe ma duwe neba kimbi nyale ga chachu bagini nyoke li na ha simba nyeme si nyo hijira the next blessing aduka si nyo shajira olo hiwe ihuo nge magbunda ukava ubu ya na pasi so ton kule sida wangba nemba volo nyoke ga gopo be nyoke ya be faye ka kwa ka be nyoke we bude nyoke kwa ne jene ayatu tukona ayatu tukase su nechi